Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Oh, nalakalang matikit-kit daw saan ka di? Agyaman ka pa yung arot, kaya't da ka sumali iti grupo mi, nga oray mamirmiraot ka. Awan ti kwarta may share mo. Taultimo lamutam katawan pa'y. Isa sumali kan kada kami. Kadwada kan iti barkada. Teddy. O anya, mayat ka kadi itim bagak? Pasensya kan, Teddy. Ngam umayag diti pagadalan, tapno agadalak. Sana tapno agarami diti kalukwan. Anya? Kayat ko nga irurumunak ti ore asino. Bastawan ti sabali ang maagrabyadok. Matungpal ko dagiti arapap ko. Kan mayaon ko dagiti dadakkel ko. Baban iti panagsalukag ko, kan panagadal ko anaimbag. Naglastog kamatan nga ambisyoso. Pinabainan nakit din. Teddy. Siyak lang arudan ti masidagkan ka tapno makikadwa ka kada kami. Ngam siyak pa iti pinabainam. O anya, makikadwa ka din kada kami. Pasensya ka na talaga. Ang mura niya pa iti bagbagan. Diyak to makikadwa pulos ka na kayo. Kasta gaya, mat. Hoy! Isapin mo data! Manakibiyang. Dita kayon. Grabe mo tinamayan ni Teddy kan ka. Uray labimtak ti bibig mo. Gapo iti panangkabkabil na kan ka. Agyaman ak iti dadatang mo akadwam titanod. Sabali nga minon tinagparik na kanya. Iso ajak pa'y nagawid. Idi nakitak ama din ti jar ni Teddy. Napanak iti asidag a barangay hall. Naimbagtan na iran na nga datano di jay. Agawid akon. Agyaman ak manan iti panang tulong mo kanyak. Sigurado asap sa pulad na kung dagiti dadakkel ko. Agyaman ak iti panang kuyog mo kanyak diti klinik. Awan anyaman na. Masapod mo siguro ti kadwa nga aging gay ti balayo. Ang mga no padpadaanan na ka ni Teddy. Saan mo't siguro? Sige, Ruby. Mapanakon. Agpakadak lang iti barangay tanod na ng tulong kanya kitay. Apay akasta tilangam asimang pet. Anya ka din tinapasamag kan ka. Nakidinanog ka. Nanang, Apay anaaramid mo ti kasta. Di mat kanayon apal palagi panda ka. Saan ka ibagami asaan ka nga aramid iti kalukwan? sa anak mo ta nagaramid iti kalukwan, tatang? Apay nga ruda kasta tilangam. Kwa, tatang. Awan na nyaman na daytoy. Sa nabali ta maimbag tumutlaang. Saan ang mabalin abaybay anlat tanday ta? Agreklamo tayo. No, agreklamo tayo. Pangalaan tayo iti kwarta. Iso timang bayad iti nadangran keng ka. Tatang. Lakay. Agruwaman day ta, Teddy. Diakon mapalabas daytoy. Gaputa saan tayo agsasao? Gaputa marigrigat tayo? Awan apulos ti kabailan tayo ang maidilig kadakwada? Ikuskuspil da tayo latan. Saan ang mabalin? Ano tinararamid mo? Apay papayaban da kadi pagadalan niyaw. Lolo? Nagaramid ka man na ni Timaday? Simrumanan ti kinabulaym?
At daman ang pinasakit naman di pagadalan niyaw. Kasurot-surun ko ngamin da ka adalak. Kundi adal nga maawan mo't kay kaya na. Sino ka kumangagbalin at tubang iti kayat na? Isungarod nga agad adal. Tas si kamon latin ang ibaga nga awan ti kay kaya na. Tapno makaaon tumay. Diyak kaya ta makikita ti panagrup-rupa na, lolo. Sumardeng ka. Saan ka pinadakal? Tapno nagbaling ka nga awan mo doon na. Awan na pulos ti dengdenggam tede. Parikutan ti ipapay mo kanyak. Sipod awanan dagiti dadakkel mo. Imbes gagsingsingpot ka, nagbaling ka kid dinakasta. San ka ba't ngayon surong agbaling nga awan sursuro na? Lolo? Agbaliw ka, no di mo kayat apagtalawon kan dito balay. Siyak ti ama ti kinabkabil ti apukom, sir. Siya kung tagkid daw iti dispensa, gapu iti naramid ta po ko. Sakit ti ulo ka talaga na jay. Sipod pa'y babasit da kini omre nga anak ko. Akanayon ti panang bulbuli na kuana. Saan nga mi na bumalbalas ti anak ko? Gaputa di na kayat ti riribok. Ngam aglablabasan ti apukom, sir. Saan agaputa awan ti kay kaya mi, ket ikuspil na matlauna yan ti anak ko. Tauray marigrigat kami laeng. Adamatrik nami, sir. Saan abato ti anak ko, sir? Masakitan latamat iti tunggal gem-gem nga agdiso iti bagina. Ken, masair tunggal makangeg iti makaiwa abalikas tinaranggas akas iti apo kayo. Mawatak tirik nam kas ama. Iswa siya kung tagkid daw iti dispensa, gapu iti naramid ti apo ko. Sa nabalay, tayakar ko lang iti pagadalan ni Teddy. Tapno sana na makitkita ti anak mo. Agyamanak, sir. Ulitak manon, tagkid daw iti dispensa. Nakasagana kagbayad no mano ti rumbeng nga mabayadan iti panakadangran ti anak mo. Sir, Amo ka masapulyo ti kwarta para matlang iti panakaagas na. Gapaw iti panang dangran ti apo ko. Umakar ka iti pagadalan, Tede. Anya? Apay nga kastamat tin, lolo? Agdamag ka pelaeng. Imposible di mo ti makagapaw. Lolo? Agasim ti naramid mo. Awan basol di kadalam nagnagan iti omre. Ngam kinabkabil mo kidain. Mangibabayin kalaw na yan. Diyak amo na niya launay ti pagkurkurangakan ka. Ta nagbanag kakasta. Pagayat mo di mang paspasakit iti pada matao. Aramid ti demonyo ti aramid mo. Sobramot dita na sa huyo kanyak? Gapaw ta day tatipod no. Imubingan ka nagmaday ti aramid mo. Kasanulaang ay nagbaybayag. Anya pati ka ba alam aramidan? Naranggas ka launay. Awan ka din di sa bali nga ibagayo, lolo? Umakar ka na di pagadalan. Kasta ti kayat ko mapasamak. Diyak kayat, lolo? Siya ti masurot. Tasyak mo tagasgastos iti pagadal mo. No di mo kayat umakar iti pagadalan. Kasaya atan no sumardeng ka nga gadal. kumusta ti panagadal mo, anak? Awan ka di matlaangin ti rimso aparikot? Awan mo, tatang. Nakaangas sakit na lukay. Tadya ko nakitkita ni Teddy. Imakar ka nun iti pagadalan. Ah, kasta ka di? Uwan, tatang. Kasta tinamuhak. Ado mo ti kwartada. Iso patsik amayakaran iti nabimpindas sa pagadalan. Basta agbalin ka lata na saya at kadagiti amin akapulapol mo ije pagadalan. Wen, saan ka ngagtangtangig tadakas dayta? Uwan mo, tatang. Kan may sa, apay ko mga agtangigat. Kan awan mo ti pagtangig ko. Kan uray pa nga tadaman bilang, jak tumaramid dayta. Tay di pa lang. Insurod ako nagbalin ang nasayat iti oreasino. Anak, Isungay ka gumak ti makalay ti scholarship ko para iti panagadal ko iti kuleyo, tatang. kasano dayta? At dahin ti school mi mabalin mapaki-examan, tatang. No makapasaki jay, libre ti panagadal ko iti kuleyo. Nagsayatin nang makapasa ka dita, anak ko.
Saan ka na marigatan nga agadal iti kolehiyo no kaskasanaw? Oon, tatang. Isong aramidik ti amin. Bareng no pumasaak para di scholarship, tatang. Isungan anusan da kumalata kininanang, tatang. Saan anak? Siyak tirumbeng amang ibagay ti dayta. Anusan na kami kumalatta kininanang mo. Ta saan mi ama ite dagiti kasapulam. Makitak lakid di anasalon at kanapigsa kayo kininanang. Umdas kanya akong dayta, tatang. Dayta timangmang tadi itipig sa kanya. Tapno ituloy ko atun uyan dagiti arapap ko. Kat mayaon kayo iti kinarigat. Napanan nga tamanan ni Teddy. Rabiin nga mawan pelaan. Unay matanda diyang obeng. Awan latat panagbaliw na. Anya nga tati kasayaatan nga ramidik kan kuana tapno agbaliwan. Ay! Lukatan nyo daytoy! Ah, ni Teddy da jayan. Lukatan nyo daytoy ko Mangrugi man nga ta. Ay na, inakman lalukatanan tiri daw. Amaya nagbayag nga lukat mo tiruangan ti heaven, ha? Teddy, apa kas tilangam? Naglalabaga dagiti matam. Ano ti kukuam dito balay? Sikala kay? Teddy, di na ka di may lasain. Siyak ni Lolom. Lolo? Ahon ti lolo. Agtatakaw ka siguro sa simbrag ka dito eh. Teddy, nakadrugs ka kaday. Anyara ka drugs? Ay, pumanaw ka dito tama ka na pagbalinan ka manok. Anya, Anya, pumanaw ka ano saan? Pumanaw kan! nalabas ka nga po ko. Demonyo tarapin mo. Anya? Kaya't mo tayo pakita kan katikin na demonyo, ha? Siyak tinagasasikaso kan kasi pag naulila ka. Ngam si kamot lagayam timang patay kanyak. Bagti talaga eh. Kaya't mo tapagtayabon ka di tatawa, ha? Ayop kakit na. Ibagam lalo kaya't munti tumaya malakay. Natumbangit din. Ay, tumakdar ka dita. Tay palapal ka dita tawa. Teddy, awan matgaya man ni Lolom. Isumat la adya kon makitkita no lumabasak dito ayan nyo. Makalawas ang sipod na tay. Kat, kasano ka nga rodan? Anyapay ko ma. Kastoyak latan na. Ado mo ti kwarta ni Lolo ngayon bati na kanyak. Wana, ngam ti kwarta kat maibos. Anya nga ron kayo na maibos. Kasta talaga ah. Agbaliw ka nga minan. Agadal ka kit yan na imbag. Nang runa kat awanan ni Lolom amang sarsaranay kan ka. Sikan na din asing putrobi. Awan tirong nga baliwak, takastoy ko na talaga. Teddy, Sumurog ka kiti ka na kami agbabarkada ha, tapno ma-enjoy mo matibiyag mo. anya? Ay, saanan? Jak pulos inarap pa apti agbalin aballog. Sige nga Roda, mapan ka ni tayan ti paborito magayam. Mapan ka ni tayan ni Omri Adungrit. Apay ana iraman ni Omri ti dayto eh. Wala, tayo sumuti kay kaya't magayam. Dayja Adungrit. Nabayag lang aro dun asaan kayo ang nagkitkita ka ni Omri. Gamkas tapay lang ti panagsasaom, Teddy. Ayos kanayon nga do ti kwartam, Teddy. Siyempre ha. Siya nga rin tinang tao iti amin na naibati ni Lolo kanya kakwarta. Iso nga doon ano ti kwarta. Sana may bus day jay.
bilibak nga ron kang ka. Saan ka mabibusan iti kwarta? Talaga sana ka may busan ta ti kwarta. Mairan-ranod kayong matabarkada. Sana ya? Talaga, mairan-ranod kami talaga. Ibagayo lang. Anya pa iti kaya tiyo. Tasyak ti makamo. Kaya't ko dito mayab! Kaya't ko dito mayab! Awan pa rin ko titiday ta. Tumayab tayo nga ron no kasta ti kayat mo. Una, sana ba na? Tas si kamat timaka mo, no tumayab tayo! Sige, mapantayo di langit. Bakit? Ayan nga tan ni Omray. Nalabit ngal alaan na pa'y dagiti baggage na. Tanaglanding mo ti aeroplano ang nagluganan na. Ay na, magagaranak nga minen a makakita kang kuwana. Uray siyak mo't Kaya't ko talagan makita di anak ta. Nanang, tatang. Ay, aday tamot gaya man. Omray, anak ko! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay nasaya at lata anak ko. Kas makita mo, napigsa kami latakin ni tatang mo. Ay, napigsa kami lata. Ta nasustansya mo ti kanayaw nga ipakpakan ni nanang mo kanyak. Pasig anak natang. Isuraan mo't ati amok alutuan. Mayat na ita, tapno na salon at kayo kanayon. Ala, may kayo. Mangan tayo pa yung muna, sakbeng agawid tayo. Nalpas gaya mong tinarugyan na balay tayo. Sakbeng yung baon ti kumpanya may abroad, tatang. Anak ko. Daytoy talaga tinas asikaso bayat ti kaadam jay abroad. Damok nga rod no saan pa nalpas, ngam impalpas simot gayam, tatang. Tapno isupaya pampanunutem. Isu atunggal agipaw it kay tidakkel agatad, agpatrabaho ak metain. The best kayo talaga, tatang. The best kamot, anak ko. Gaya, agsubli ka kadipay ijay abroad. Wen, tatang. Ha? Panawan na kami manain kininanang mau. Sa nabali, tatang. Tamabalin ko tagsubli diti Pilipinas si tanyaman na kanito kayat ko. Ha? Kasano na ita? Saan nga agungay ti boss mau? Tatang, naitalo ak iti posisyon ko iti kumpanya. Siya akong ti general manager iti kumpanya mi. Anya? Wen, tatang. Nakita dati performance ko iti abroad. Nang runa iti naaddan ti kumpanya iti dakla problema, gapu iti mapaspasaran nga economic inflation iti agduduma pagilyan. Nakita dati dakla participation ko, tapno sa nagtultuloy alumnad ti kumpanya. Nakita ti CEO ti potential ko. Iso pinagbalin na ka general manager ti kumpanya. Anak? Iso ano ka sa pula na mapanak iti abroad para iti kumpanya? Mapanak. Ngayon makasubliak mo't lang at agos ti Pilipinas, si tanyaman na kayat ko, tatang. Ay na, kasladyak pa'y lapat yan tinagbanagam anak ko. Naglayo gen tinaabot mo. Tatang, sa anak mo nagbalin na kastoy, no saan ada kayo tinagbalin at dadakkel ko kininanang? Anak? Siyempre, da kayo tinang binor kanyak. Da kayo ti malaki ti utek. Iso da kayo ti swertek anaganak ko, tatang. Tada kayo ti impay ti Diyos sa nagbalin at dadakkel ko. Iti day ta abanda ti pagurayak iti lugan ko asamlak iti opisina.
Sapay ka barbarok iti opisina nga imakara. Kan, mang-meeting ka no pa iti general manager ti kumpanya. Sapay ko matadadagos mauray ko alugan. Tapno sana ka maladaw. Kababain. Ha? Hay, tikanak. Ha? Nagdungrit day ta nagsara iti dalan ko. Sapay nagatidog ti barbas kan buok na. Hoy, ikanak kunak. Kahit matabarsakan ka. Pasensya kan tagdardarasa ka. Ikan kalangan iti korta maigatang mo iti kanam. Maladawak nga minan iti trabaho. Ay na, agyaman ak. 5 minutos pa isakbay ang maladawak ko man. Di general manager. Ha? Ada ka nun ni General Manager? Good morning, sir. Good morning, sir. morning. Kumusta kayo, Amin? Ha? Okay lang, sir. Good. Omri? Hoy, Ruby. Pirmi mo tanti pa nang kitkitam kini Sir Omri. Ha? Kwa? Naggwapo ti kabarbaro a general manager tayo anya. Kan ubing pay. Katawanan tayo sa laang. Ay na, nagbanglo alimabas dito ayan tayo. Uwan nga rod. Jack lang pagarup nga. Ubing pa'y lagayam ti general manager tayo. Lakay ti sinukatan na. Nalaing ka no ngamin na talaga. Iso ang nagbiit ti promotion na. Kan kang runaan na. Nasimpat kan gwapo. Ay, agyaman ak. Nalpas mo't laangan ti meeting. Mabainak pa'y kat din na sumango kini Omri. Nakita nak na ta itay madama ti meeting. Ngayon, aramidak man laangan ti trabaho. Nakasumliak matan dito cubicle ko. Ruby, Ha? Sir Omri? mabalin na sumurot kay ti office ko? Ha? Kwa, sir? Yes, sir. Okay. Hoy, Ruby. Anya ti inaramid mo. Tas ka tinapansin ni Sir Omri. Nagswerte ka mo tan? Ha? Kwa? Sige ha, papanak iti office na. Ang mga notabasol ko, isungay na yabanak. Ay na, sang kakita dak pa yung dagiti office mates ta. Umapal da Tanakap-apal kamot ngamin. Sapay baro kanupay ni Sir Omri. Anya ti masapol mo kanyak, Sir Omri? Jack pulos yung pagarot nagkita to dito opisina. Kalpasan din nagbayag ka panawen asan ta nagkitkita. Kalpasan din graduation tayo iti high school. Uwan nga rod, sir. Jack mo't pulos yung pagarot ngagbalin ka, boss ko. Nagngaton ti posisyon mo iti dayto a kumpanya. Idinto ta, regular employee aklaan. Ruby? Nagdakalan ti nagbaliwan ti itsuram idi, kan itsuram ita, sir. Agtal na ka man. Dua talang agsangsango. Iso makadlawa kon ken ka at sir kamot laser kanya kon. Ha? Nakita ka ni ti madama ti meeting. Ngem nakafocus sa kami ni agenda tayo itay. Tajakayat nga dati makuna dagiti kakadwa tayo. Kat napanik ka kasi ka talaga dayta. Kumusta kan? Okay lang. Kabarbaro akpay lang ditoy. Tapi manawak iti sigod at trabaho. Pasig at toxic dagiti sigod a kakadwak ijay. Kasta talaga. Oray sa dino di papanan na pagtrabahuan. San lata mapukaw dagiti kakasta at tao. Ngam tinapatag kat araramidin tayo amin nakabalan tayo. Tapno mapasaya tayo dagiti trabaho tayo. Sir? Oops! Omri, kunak ko ma. Kasta Amom, naragsakak nakakita manan kan Karbi. Ay, kasla nagatidog tel daw ita.
Kaslak lang nagsubli ti kinaubing ko, hindi pa nakakita kini Ruby anak kaadala. Oops! Anya maten, kalat ang nagpating nga day taong grasa ti kalsada. Napakarwan sa maten. Ha? Agdardara timuging mo na ipasubusubi ti kalsada. Mapit lang ha, umawag ka kiti ambulansya. Nasayat ka nung di ka sasadi pasyente. Indak man kita ni Den, sakbay agawid ha. Kaasimat. Baring na makasarita ka na imbag. Tapno ibaganan no dati kakabagyan na. Kuna ti doktor nga da ka no sakit na iti utek. Ginalosan da ka nun tanakatidog ti barbas kas kadabok na nagrugit. Infeksyon ti paiday dyan no sana madalusan. Sapay ko mata makasarita kiti limpyo. At ito di ka mo na. Kumusta kan? Teddy? Sika ka din, dayta? Jack Lucky din nagbidot. Sika daytan. Apel kastamot din nagbambanagam. Ayan ti pamilyam? Pamilya? Anyan, Teddy. Jack Laing pagaro pakastan din nagbambanagam. Anak, ape nagbayag ka nagawid. Pasensya kayo, nanang. Inasikasok namin ti pa nakapaagas ni Teddy. Ha? Teddy? Sino a Teddy? Malagip yung kadi dyan ang bulbuli kanya kidubingak, nanang. Diyay ka na yun ang mga ibagbaga nga ang dod kan dongrita? Ha? Ni Teddy abuli? Wan, nanang. Oh, apay day jay. Nakitak, nanang. Tanasagit tilugan ko, iti kalati ang sardeng ko. Tanagpating nga ngamin iti kalsada. Aniya? Kakaasin din nagpanagan na. Tadasakit na nitutek. Nagbalinin at taong grasa. Iso adyak na ilasin na dagos. Anyan ti kasta nagbambanagan na. Wan nga rod, nanang. Iso at tulungak ni Teddy takasimat. Pagasak tapno agsubli ti limbong ti panunot na. Jack lakit dagbidot. Ni Teddy dyan nakitak nga agpalpalama iti kalsada. Nadlaw ko nga da kurang-kurang ti panunot na. Ngam, Jack launa yan nakasao iti napaot, tagdardarasak ngamin. Kasi nga ro din tinagbambanagan na. Ayan na nga roditan. Impan ko iti ospital dagiti agmauyong. Taon mo ti pamilya na anang claim kan kwa na. Ha? Igastusam ni Teddy iti pa nakapaagas na? Kasta talaga, Ruby. Kahit kumagasan ni Teddy, takaasim at nagsubli lang iti walwalang nga awan ti turturungan ti biyag na. Nagsaya at kamutan, Omri. No panunutan ana imbag, awan mo ti obligasyon mo ka ni Teddy. Kan may sa, isutin ang parparigat kan ka idiubing tayo. Ngam, si kapay la timang tulong kan kwa na ita? Gapot ada kapasidad ko tumulong, Ruby. Omri, Obligasyon tayo iti pada tayo at tawa tulungan na makikita tayo nga agkasapulan.
Kung ati doktora mabalin kong ti rumor dito yung mental hospital. Ngam, oray no makarwarak. Sa dino ti papanak. Anyalangan ti pagbanaga kiti ruwar. Teddy, Doktor? nakasagana ka ka din iti irurwar mo. Kwa, kinapodno na. Diyan ka mo ti sawak, doktor. Tawan mo ti papanak na makarwara kung dito yung mental hospital. Ngam na imbagat kan, iso asaan na masapul nga agtalinaad ka ditoy. Naisina ka pa'y nga rudan iti ayan dagiti adda talaga ti sakit na iti utak. Doktor, Wan gayam, kayat mo ka di amaam mo ti kakaisuna anang tultulong kan ka iti panagpaagas mo. wan doktor. Kayat ko launay. Nakasaysayat da dya tao. Tauray dya kapkapin ano. Talaga saan na nagsarsarda nga ng tultulong kanyak ngaging gaita naging bagakon. Husto ka, manmanon ti kaskan kwa na. Saan pulo sa nagsarda nga aging ga iti nagimbag ka? Ayan na ka di doktor. Kayat ko ang makita. Tapno makapagyaman akin kwa na. Di kagdanag, umay ni Mr. Suarez inton bigat. Takayat na nga adda mismo ditoy iti irurwar mo. Teddy, itan ti irurwar mo. Doktor? Wan gayam, adda ni Mr. Suarez, timang tultulong kan ka. Kumusta kan, Teddy? Nasayat mo't, sir. Da kayo gayam ni Sir Suarez. Agyaman ako na iti kinaim bagyo. Diyak mabubus ti panagyaman ko unay kada kayo iti kinaim bagyo. Teddy? Suarez? Omri Suarez? Si kakadin dayta? No kasta? Si ka talaga dayta? Omri? Kasta nga rod, siya kung daytoy. Ti kinaubingam kan kinadalam manibod elementary ang aging gaiti high school. Omri? Agyaman na kanailasin na kon. Tay di kabayag mo sa sarong karak ditoy kat dinagpulos na ilaslasin. Omri? Diyan mo ti sa bukit takasangsango ko. Si ka ngayon lidliting ko. Gapoy ti kinamarigrigat mo. Si kagayam tinang tultulong kanyak. Ingas kastusan lang. Idinto ta dinakmat kapkapin ano. Numabalin lang kumaalumned ako ni tinagtakdara kita. Gapoy tinalaw sa bayin ko. Tapno dya akong isarang terupak ka. Amok ngawan pa lang ti pagnaedam, Teddy. Isa pinaisaganag ti guest room diti balay, ta diti ka palang agnaed. Nalabas sa mo tanda ito nga ipapay mo kanya komre. Nagdakkalan ti balayo. Kasla Jack may karing agnad dito eh. Anya kakadi, saan kumatay ti panunutem? Saan mi mat apilpilian ti pagdagusan may ti balay mi? Tanapadasan may ti pamilyak ti dandani awan pagturugan na, numapapano kami iti pagabangan mi. Omre, Amok nga ti sa balay papanam, ta sinapsapol ko dagiti kakabagyam. Ngam saan ta kamot na natin alyaw? gapo ta kagura dak. Tasyak ti makagapo iti ipupusay idi day di lolo. Anya? Naatake day di lolo. Gapo kanyak. Abulon mo tanti ipupusay na. Iso basol ko ti amin, omre. Nagado ti basol ko. Arumpang ngay karok. Kumusta ti panagtrabaho dito opisina? Mayat mat, sir. Nag-overtime kan? Nakaawid ang dagiti daddo mga empleyado. Awan anyaman na, sir. Si kanto pa boss mi dito'y kat ag-overtime kang agtrabaho.
Siyak to lakit din na utility lang iti dito nga opisina. Teddy, Naangawa talaga ni Gasa tanya, sir. Edi? Siyak tinabang lo asumrag iti pagadalan tayo. Siyak ti kanayon nakabarbaro ti kawas na. Ken siyak ti kanayon nga dabalon na. Ita, tangtangadan kan, Sir Omri. Kanayon nun naka-Amerikana ka. Nagdalos ka na, plansado ka kanayon ti kawas mo. Nakabangbanglo ka. Saan lang nga lalaki ang tibangbanglong? Bus na kan itinagdakkel a kumpanya. Nagngaton tinadanan mo. Ngam saan kalata nagbaliw? Tanakabadag kalata ididaga. Tapno makipulapul kalata itinababauna yakas kanyak. gapo tawan tinagbaliw, Teddy. Isaklata da ito eh. Ni Omri ang nagbali na kadalam. Manyaman tinagbaliw, dahita katestado kita ni tibiyag. Ngam jakmat maragpat amin dagito eh, no saan agapo iti tulong ti Diyos. Omri, Agpapada tayo lang nga tao, Teddy. Ni Apo Jesus tupay, iti aday tilasag, kat bimaba nakipada kadagiti tao. Siyak tukit din a tao laang tagin niya nga to. Sir Omri. Pakawanan na kumakadagiti nagado nagbasbasulak iti kalabas. Katagyaman na kiti nagaduan na itultulong mo kanyak. Nupay, saan amay ka rin matulungan? Agyaman na kiti kinaimbag mo, sir. No addaman karong mga pagyamanan tayo, ritakat niya po Diyos. Anang ipaay iti ulidan tayo, tapno agbalin tayo anasaya at tao. Sir, Tati tao ang makaamo nga garamid iti nasaya at kat dinaramiden, baso lamay bilang daytangan ko na. tsaka mo no kasano ti palang supapak ko iti kinaimbag mo. Sir, Nalakalaan ti panagsubad mo, Teddy. Siguro, iso si bibiyag kang aging gaita, kalpasan dagiti nagpasaram. Gapo tamo niya po Diyos, akaba alam mo tagaramid iti naimbag. Iso nabiyag ka pa yung aging gaita. No nagaramid kan iti nalintag ka naimbag, nasubadan na kon. Kang runaan na, anasupapakam, ti kinaimbag nga impay na po Diyos, panawin kan ka, Teddy. Filipos Kapitulo 2, iti versikulo 5 nga aging ga iti 7. Adda kumakada kayo daytoy anakam nga damat ken Kristo. Isu nga idinto nga daan galad a Dios, saan nang ingkang kano ti panakipada iti Dios, banag arabeng na idi asalimot matan. No di kat binaybayan na, kat inala na ti galad nga adipen, ana aramid akapadpada na dagiti tao. Santiago Kapitulo 4, iti versikulo 17. Ti makaamu nga rod nga garamid iti nasayaat, kat dinaramiden, basol kan kuana. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika, Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!